Чуваш Республики нации библиотекинже Варгыш литература клубы ишлет. Унын пайдашы сем вулаган щитнешене хайлавзене сүтсе явза хак парашы. Хальхинже Николай Осипов прозыба поэзия тепчевжин, хальхи чуваш литературе вереню кенегине пахаларыш. Варгыша жүрегенсен шивеч көші, көңжуды гураган пір косықлы хайлавада азырхамазырх вармас. Литература клубінде пилікші хушинже херейхе яғын кенеге тишкерсе хақпаны. Сымақ істізен паенхи көріме, пұрныша шудадас меследесем, полдарулықбе адаланове, пәдімішле сымақлық сынсыбаджы, шамырксенеде, асла рурисенеде интересендерет. Николай Осипов филология осылығын кандидаджы, ширавжымар, оның шенегінеге, ширім бір мәшімірде ширза бұрнаган поэтсембе писательсен, хош бір хайлависене тепчени. Авторына чуваш филологине вренеген твата пилікміш курс студентізем вали хадырлене. Хойшлеген чуваш патшалық педагогика университетінде пизетлесе ғыларына. Шак вреню хадырымын лебуштарын жығавыл, калбыр юлашки вғытра парикшул ғышынже паянги вғытра впечатление авторзене студентсембе бірлесуце явны үшіне хамыр дірлен бақса дұқын үшіне пуштарын статья зенжен майбен пуштарца ергелезе қаларына кенеге. Онда пиле бұлды автордан ұтламар, анжақта візем паянги вғытра тұрышса, ша вғытрақ санарлық тележінжен, илеміш тележінжен, шүлі шайра, шираган, ширма тұржаган авторзем. Николай Тевет келден пуштанатте калбыр паянги шкулда ишлеген хошпыр учительдарана хунда. Хальхи чваш аджабыджа литератури, хальхи чваш калаве, игибинмеш, игибинде вун биликмеш шулзем вреню пособиезен авторын черетле тепчевзен бухи, тван литератур веденере кебер хаклавища ваилизе быныненен дерет. Ширіплене жанр палызене гура, тишкерю статизене игюшкына байланы, поэзия тада проза хайлавзене пықса духны. Аджабыджа вали ширнызене детеген мезрх варман. Віземурла паянхи ширавшысен пулдарулық турдымызембе шайы аван балырать. Паянхи литература адалановень уйрымлы хезене пілмешкен, пиде кирлі паға, пулым тезе, эш тезе балырцағы вармалла. Николай Николаевич Осипов литература анынже кударанчен нума енлі тишкерюзем дуре. Унын тада да эжізем пур, шагында шак кенегене кіртне бұлзасын, пиде аванырақ бұлны бұлічі тезе шуғышладып. Мәжін дезесін күндавыл пічік пайне жеш. Кіртсебана, шавын байынде паянге литературын сынзабачы туллын курынзақ каймасть, үгерінзақ каймасть. Пухыннезем кенегене сүтсе явнымай, унын пағай енезем шинженде, шитмеліхезем біргеде қалашырыш. Пурде персаслын денебек Николай Николаевич ран хулумрақ тепчев пухи кетнене балырдашы. Кенеге шутсыр хулынақ мар болінден, педе пызық тарын эштоны дезе қалашын. Литература был амновый хер. Да, бір ширавши біргеде томе бе хайлама болады. Бұл бара чилай авторзане, тешкерме тұрышнот халги вғытра. Пұрде шират бар, анжақта хақлаганзем, түрлі шуғыжа, түрлі тепчеве бір шереп қоганзем, шуқ пабірех. Жанақта бәйінгі литература бірін анлы бұл, хал адаланза бұрат, шеде әрне Чаккунзенде бы хальтебер сене поэт па палашрым бирин Андрей Володжева. Ол хайватынде студент юхне ширма ширикалать, галюашки вотрапагапта, волда ширма бушлары бирин лайк совузем педихитри лайк совузем анлы совузем жирать, он зарбышне Олег Прокопьев. Тавранже бирин галь поэт совузем шира бушлары пидя анлы лайк совузем жирать. Эшлестезестен шлемели пидя нумай. Юлашки егешул хушинде ширна сем гене кенеген тираже пызык мар. Анжақ кустатязене наука адалановешін осчақсем валли ширна деніне білдермес. Тептевшіна ядырласа, вғыда вырағаямазыр пуянладаса систерсе, халлихе сахалғларны бек туйынат. Апла аслы шкулда вренеген сен гына мар. Ширавшызембе влаган сенде Николай Осипов шидес вғытра шивечрех, анлырақ, тарынрақ тешкерюлі пызык кенеге хадырлесе шидересе мамай бур. Кананде наука дилгибе типпен жирна тезе калаймастын, каламаламар, мәншін дезен эбирына ытларақ чухне журнал валиде, хошпрезене хажартрада бюджетлене хошпрезене перер жылгала. Шамбада был студентсен вали, пурим валиде оннан мала булдыр дезе жирна. Наук челхине, она шидермен, она тада онда хушмала түрлетмелі самансемде булма булдыр ашы. Иштемелі де. Чувашенгларым вали Марина Корягина, Дмитрий Макаров.